Machono tate machono. Hey, sengivela laphana. Into lana ebuhlungu lana eyenzakale lapha. Into ekhona. Umntwana lwana kuthiwa bewela ibhakede emgodini. Kwaba lo munye umfana yena lo umafa futhi ngemva komlanda kokumdinga kokuthiwa khona ngifaka umfana lapha sekunjani. Umfana lapha sekhanya kasazwakala sefile phansi sewile phansi kumbe kwenzakaleni khona kuthiwa bekule carbon i-carbon temp uyayazi leyana ekuncitsha umoya nxa uphansi. So basebenza umfana lona uthe kufika wadileya before ukuthi ayenze ukutshela abantu ukuthi lapha sokule problem. Umfana lwana uthe sebiza abantu amapholisa afika athi hayi nxa kunjalo umuntu ongangena wakhanya yena esithi lesibini sokuthi ayangena ahamba ayikhipha umntwana phansi. Wayehla wafika phansi uthe efika phansi wathola ukuthi into lana yamkhulela khanya ufika wambhabhula. Kuthiwa uqala wambhabhula kusho ukuthi bebekhuluma la ngesikhathi leso. Wambhabhula wakhulelwa yicarbon leya eseswela umoya kwaba yikuwa kwakhe back bafela emanzini. Umuntu ofileyo asikho ukuthi ngumuntu lomntwana ngabantu wani. Bacine bekhitshwa ngokuthi abalandwanga phansi bacine sebesenzela ukuthi bebafakele something like into ucingo lokubadonsa iwuka kahle kahle ngathi iwuka yokubakhipha ngoba besesaba bonke ukungena so ukuthi kulayithilayithi lapha babahuka bafaka ihuke lapho kubambeka khona mbe lunyawo kumbe ikhanda. Yinto eyenzakeleyo mama. Lo owesithu kuthiwa ufe esebatshela ukuthi wona semphelelwa ngamandla ukufa kwakhe. Wayekela intambo sekhangela abantu sebemkhangele wayekela intambo wabuyela lo mntwana phansi. Uyayibona into yakho injani?